Okay, na yung bagrabi ti amin karuba, medyo magulgulwan lang dito kadwa at may sabay, something like that. Okay, it's another evening with the Ford Ekitubo and di mamuno nyo ti format mi tata no Ilocano song when no na dumaduma apong sonata ta ada kami ti special request isong ada kami tata dito ay arobayan nyo o may mga mga karuba. Ket nasapa pa'y ngem gandat mi apo nga malpas nga nasapa mat ti FB Live mi dati nasisita apo nga practice mi para ti misa ito na Domingo Christ the King si kami ti agkansya kansyon muna kumakansya namilig pinay baga yun nagmagkwata okay baga yun nagbit nga kwata taba mga laki din ng agkwata. And please like and share our videos as we go on. Tapno umado tayo ako. We only have 48 viewers, 50. And pado tayo pa. Okay, pag-urayan, kini John Mark, good evening to everyone. Marina Returcoli, Mary Rose Eli Garcia, and she said, Nebangarabiyo watching from Dubai. And Shawnee Navarro says here, Nebangarabiyo met Karuba from Macau. And Mary Jane Season Romero is also watching, as well as Nenita Dordulo. And thank you very much. Manang Teresa Gamiao, ni Kabsat Charity Lianes, for watching, thank you. And Karen Mano says hello po watching from Kuwait. Request man po ko bataya Paskong darating, thank you. And then Mavi Tolentino Along Saga isa sir ng pagrabiyo karuba kan happy Thanksgiving po kada kita dito United States of America and all the states of America. Happy Thanksgiving kada kayo amin. As well as to Charmy and happy Thanksgiving. Kita Turkey yo apo Erwario. Yan. And Bing Peralta Adamis says here, I'm watching from Valencia City, Bukidnon. Request ko man tayo na rigat timang lipat. Kita man Bukidnon, taga Bukidnon nga kapagayam tayo. Medyo nabuntog ti Facebook niya po, namadagkot ko dito yung monitor ko. Ako nagbag mo dito napansimbrakan nga napanang ibaga di Jayan. And Nelly Mariano is watching, adding, thank you very much. And Alexa Zoe. And Pechang Balot Marcos, hello po watching here in Lebanon po na. And Yanson Lea po. Tornillo says here na yung pangrabiyo manong pabati man di pamilya Jay Alicia Cagayan, Fermin and Silva family agyaman manong and all the way from South Korea. Yan, dagiti mensahe siya po damdamamanan tarog gamin ti kumansyon na pinapananan ni John Marcon. Anyway, we're going to be together until an hour of music and dedication. Kan mabalin nyo met apo ti tumawag damdama after 30 minutes. Ayan. yan ano subi iti aguray kabsat kay. And Manang Tess Gamiao says here, good evening. Timing press, matulog ako kumaan ng sakto open ko Civico Live new part. Okay, thank you very much Manang Tess. And of course, don't forget our launching iti album tayo ito no Domingo sa Jai 97.7 Sweet Radio Santiago City. Umay kayo nga umay and let's share some fun and celebration. Ditan, ket nga rod rumaran ditay album tayo.
Ito yan, tayo orayo ko nagpanggay nagtimpla kape. And our first piece, para kada tayo amin. Nagbaliw ti panawin ni Bibi ken ni Neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken ugali jakun na matarasanen awanen ni Ilokanan nga amang bukid di panawin. Ayawanan, day di narumpi, ano umisam mapagbingi, atay balasang anakamili, kalay sang tupay sang tumakuti. Ayawanan, tingkam isala, tababaketen, tadititenga, dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda, ay awanan, tima isala, intarayda, anusan minti babaket, tanu bumalsi ay napigket. Nagbaliw ti panawin ni Bibi ken ni Neneng sa balin ladawanda luwag kawesda kinurang tela pati bantay parangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni Ilokana nga amang bukid di ununana. Ay awanan, day di narumpi, ano umisam mapagbingi, atay balasang anaganili, kalay sang tupay sang tumakuti. Ay awanan, tingkam isala, tababaketen, tadititenga, dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanan, tingma isala, intarayda, anusan ming tibabaket, tanu bumalsi ay napigket. Ay awanan, tingkam isala, tabagbaketen, tadititenga, dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanan, tima isala, intarayda, anusan minti bagbaket, tanu bumalsi ay napigket. Ay awanan, tingkam isala, tabagbaketen, tadititenga, dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanan, tima isala, intarayda, anusan minti bagbaket, tanu bumalsi ay napigket. Ay awanan, tingkam isala, kababaketen, tadititenga, dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanan, tima isala, intarayda, anusan minti bagbaket, tanu bumalsi ay napigket. Apay na nagsarteng ka, hindi ka nito. Anyway, once again, good afternoon Apo from the Ford, Ikaduwaw, and we're here, Apo, tapno. Good afternoon. Afternoon dito do mga luglugan. Yun. Of course, good evening, kita the Asian country, kita jaya dito Hong Kong, Singapore, napaya South Korea, and actually di mo ti time zone niyo Apo. Ngayon dito iyame, iti oras, alas Kodel, parato lang. 8:30. Alas 8:30 Apo. Ayan, as I promised, 8:30 tayong online. Ngarod, thank you Apo, kasi kita nag-sponsor ti Badami for tonight. We would like to thank Ading Josie. Ayan, thank you very much. Josie. Hindi na kayo ipabagat ipilido na. Aya. Basta Josie latan. Aya. Josie, we have 4,988 nga Josie Apo dito. Isabella, isong sino man dito nga Josie nga ng Badami. Thank you very much. Nabasa mo kita tayan? Di dumahampay. Let it going. Aman na kita. Happy, once again, happy Thanksgiving Day Apo karagad dita USA. Keta ititingan kanito Apo. Dati request ni Kabagis Minda, ni Kabagis Ella, ni Kabagis Diyos. Puro Kabagis kami ni may Kabsat Josie. Agkasangay kanong kami dati gayam dati jay Hong Kong ni
Saranay. Wino ni Sara Helasio. Ah, Yan. So, happy birthday kang kaading. Di ka mo naman itaw mo. Basta batch 88 ka of La Saleta Ramon. La Saleta of Ramon. Ayan. Kat sa din naman tayo nyo tatang. Akwal pala ilang. Kadom da kita. Kakadom dita. happy birthday Ay, kang kita naman nagpangan-pangana. One. Kat iti sunsunata da actually. Iti panawon iti 88 ka, dagiti panahon ti air supply, dagiti team song tayo. So nga iti, isagot taman na kanta kanya dagat, atoy, iti isagot tang sunata kanya na. Ada di dyan ti hirayam mo? Wow. Na nga to? Ang taas nun eh. Ha? Kayang-kayang tatakang kantaan mga sigo. Agwa ka, hihilap ka ng mga to. Ayan, biro ko lang tayo nan. Medyo, okay, bumasa ka pa basit ka digita ta do mga pangablao. Para kay manong John tay tagapulot ko na ni Riza Dumalyang Mariano. Hello karo baka na Antinelli. Manong John pabati man kilakay ko Michael Lee from Singapore. Manong John from Marina Returculi. Kuna ni Tornilyo, kapag may kanaganan, na yung bangarabi yung manong, pabati man dyan pamilyak dyan, Alcala Cagayan. Nabasak tataditan. Ay, nabasa mo tayo yan? Wan, sige, apang kala dyan murdungan. Good evening, timing price ko na ating ay. Nabasak ko. Na yung bangarabi yung manong all the way from South Saudi. Victoria man, kuya, from Sheena Mauricio, Cagate. Ito yung nabasa mo, matipay. Hindi pa eh. Ating JM, hilaw, Antinelli. Tagapulot man manong ko na ni Denmark, Roel Fangon Ductolero. Tama na, naglamiis. I-quiet mo. Nakapigsa di fan na eh. That's my daughter's favorite song but she is at home and I'm at work. From Teacher Chilianes. Nembang Rabi from Freshie Ventura Oro Precio. JR Pot. Scooterman Boss. Good eve Kuya and Balong and to all Karubas from Nanay Venus PB Mendarus. Ang lalim ng Ilocano from Jimay Tams. Okay nga rod. Na-read kayo Kuya Tata, nice. Wan, nalabasit kami tata. Nga rod ito na sagot may nga kansyon para kini Sara Helasio. Okay, greetings coming from Minda, Josie, and all the batch 1988 of La Saleta of Ramon. Ito nga rod para kini ka. Here I am, playing with those memories again. And just when I thought time had set me free, those thoughts of you keep taunting me, holding you. A feeling I never outgrew, though each and every part of me has tried. Slow po, sige. Only you can fill that space inside. So there's no sense pretending my heart is not mending. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own, oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without you. On my own, I've tried to make the best of it alone. I've done everything I can to ease the pain.
just can't live without you. I miss everything about you. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could spend on my own, oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without, go on without. It's just no good without you. Without Just when you. I thought I could stand on my own. Without Just when you. I was over you. Without Just when I thought I could stand on my own. Naipusang katiangas. Okay, that's it. A song from the Air Supply. That goes out to ading Sarah Helasio. Ayan, agdingdingag ka man. Paraking kadait ang sonata. And gituyan na po tinaabutan mi nga messages. Kabayatan tingkam panagkankansyon ka nagaduti nagtulid. Ayan. Prima Bangi Bang, hello po. And Crystal AM Santiago sa Sir Gandang Gabi. Request iti Santiago and Julian Familia. Ines Tulawan Music Magarud Mano. And Naglamis. Scooter Kano Asukasad by JR Pot and Virgie Maranan Ormor. Hello there. And nakaka-inlove naman ko na kay Grace Kimayong says here. Ayun, makapalagip ti utang and everybody. Gandang gabi also to Marites Marquez, Jimmy Ibarra Paulino and Lourdes Rivera Acob. Ayan. Virgie Maranan, gemasen ko na ako. Sikati bumasa ito dumabarong tayo sa kanan Naglamis tilikod ko. Scooter as requested by our Karuba. Naikat manin banog ko. Love you mga idol from Marites Marquez. Manso Dagitaa from Romulo Vicente Jr. Clap clap clap. Manay Nancy Coloma Pascual Rodriguez. Agitaman Manay Freshe Ventura or Presyo. Ganda gabi po. Paki-request man Pabati Santiago kung Julian family nga naggapo dito Pucha Alfonso Listefogao. Salamat po. Air Supply, hello Aring Felix and Balong JM from Anteperlita Lucas. Yan, good evening ka man. Dagre-request pa ito Victoria. Para guys man ay pa-shoutout man mga anak ko mga idol. Isuda Dave Jr., Rambo, lalong-lalo kay John Cedric Marquez, ang birthday no November 28. Mga idol, miss na miss ko. Isuda Kadastra, Dita Kadastral kung nagayam. Bilya Magat San Mateo Isabela. Hello po, press. Hello. Hey. From? Hello din po, Sir Jem, mga Lodi. From Roshimaro Franco. Wow. Si Zoila. Zoila. Okay nga ro, dati nag-request po ti Scooter. Dati yan, ti sunata para kanyayo. Parang nandun naman dyan, Tagapulot. Victoria. Sikat baknang ko. Na duma-duma a motor ti mabalin mo aluganan. Adda darumog, adda tarangad, adda batit, adda damulag, adda nabuntog, adda napartak, adda ken ka namang pairiyag. An-anuem ti TMX nukog taramay kumugtarmet. Norausar pabara empay samtung masakayan. An-anuem tay dakal abig baik matangan kan nga kay kayang kaslamas at ak pay tasalang. Sumalta kan dito'y bagik, scooter lang ta nagbasit, lalaing em tiyag kapet,
idanon katinggat langit. Mapnek kalak nga agsakay, tanong maflat ay ket bumbak payuray scooter nagsileng ken nagtibay or lagtig aba. Scooter tar uray kala agtiger-tiger gar uray bating ay anyan anak tebgar intan nagpati war-war. Scooter tar uray kala agtiger-tiger gar uray bating ay anyan anak tebgar intan nagpati war-war. Okay, karuba, motor ti pagtutungtong kami to hanga detay adita panuloyo. Anyway, no iso iti sumbrak da panuloyo detay basit nga banag ay ket hami nga baso lang. Anu TMX no kuktaram may kumugtar no no rausar babara empay samtum masakayan. Ano gantay dakal abig baik matangan kan ngakay kayang kaslama sepak pay taselang. Sumaltakan dito'y bagik scooter lang tanagbasit lalaing tiyag kapet idanon katinggat langit. Mapnek kalak nga agsakay tano maflat ay katbumbak payuray scooter nagsileng ken nagtibay. Scooter tar uray kala agtiger-tiger gar uray bating ayan yan anak tebkar tan nagpati war-war. Scooter tar uray kala agtiger-tiger gar uray bating ayan yan anak tebkar intan nagpati war-war. Scooter tar uray kala agtiger-tiger gar uray bating ay anyan anak tebkar intan nagpati war-war. Scooter tar uray kala agtiger-tiger gar uray bating ay anyan anak tebkar intan nagpati war-war. Okay, I wonder no kasano nga kantain ti si Prad dayta balong. Oy. No si Prad. Jam mo. Okay, once again you are tuned in watching watching the FDD Live Digiti 4 Digiti Duo, and please do like and share our videos. Ayan digiti naabutan mi po. Pa-shout out po watching from Taiwan. Request mo ditay di ka nagsangsangit. Oy, medyo dati sa kubani ti puso yan. Agsangsangit kaya okay, and Mary Jane Inong, mayat mantakan tayo kuya, kasuno ka basit. Anyway, it's available po DJ iTunes, and the album is entitled Ayog Isabelenyo. Ayan, if you are a natural born of Isabela, dapat dati kopyam dita. Siyempre, Ilocano mo, rin nagapuan basta Ilocano. Well, so please download an Apple. Kada kita leading e-music stores such as iTunes, kada kita naka-iPad, iPhone, Amazon.com, Deezer, and Spotify and everything. Hello po, good evening. Sipot-sipot man po from Jason Balatico. Ayan, masikat mi apong makantaan. Dagitay atidog ti mensahe na. Ay, di ba? Diya dati papanan na. Ano, dati kan tayo kung magatsipot-sipot. Ano, sino ti pangidatunan nyo and everything. Something like that. And, hello Ruby, ko naman ni Olga. And Marites Marquez. Ayan, ano tidog. Kita ang barbaring at tiket na nga na baga. Pengay, damag to. Nay, ano, nagpukaw tuloy ni. Nagpukawan. Nay, magarabi kuya ading JM and kulit mo. Hindi pa po ang oras ng tawag-tawag. Mamaya po siguro ang konti. Nay, magarabi kuya ading JM and kakarubos all around the world. From Ate Angie Ragwell. Miles Dugusman Larusa and Teresa Gamiao and 10 others are watching with you. Lanay. Ayan. Hello, Mami Olga Marcos. Good evening from Gina Padilla Kalimlim. Okay. Watching from Dubai, UAE. Kuya, request kuya. Dabagak man ken ka. Thank you, kuya.
Pa-shoutout man Apo watching toy Dammam, Saudi. Alanay. Gurkaman. Okay, so once again, happy birthday kang kaading Saranay from your friends in Hong Kong. Adijida amin tata, they're having a dinner date. Ayan, orehan kami karaman. Anyway, mabalimod na kami raman mo. Kasi request na tayo, Tagapulot, Victoria, Sikat Baknang ko, Dubai. Watching from China, manong kablak man kita kakabagyag di tayo lagan. Tabuk ken laon yan, ang bangarabi tayo. Ay, ang bangarabi yo kabsat June ken aling GM. God bless. From Ursula, Katablan Panduyos. Watching from Kuwait, Judy Velicaria. Okay nga raw, dito ka nag-request, hindi Tagapulot. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti bagak, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Dinggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lang idin, aditan na giniliw. Dinggem to'y gutom, gutub to'y puso, awawagan na ka, denggem ka din ala. Humay kadto'y sibay, pusok humay payapay, tapnan maep-epan, iliw ken senlaay. Ililiwet ti ka rin yuni, ayat ti damdamu, tinairot nga arako, abuyugan tiyas aso. Ililiwet ti agyat na samsam itngem Tagapulot, asabayan tiyak apros sa papires ti bukbukot. Ililiwet ti areng-eng mangtitileng itilapayag, umay kan abiyag ko. Hagawan awang amin abo tayo Signal. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti bagak, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Dinggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lang idin, aditan na giniliw. Dinggem to'y gutom, gutub to'y puso, awawagan na ka, denggem ka din ala. Umay kadto'y sibay, pusok umay payapay, tapnan maep-epan, iliw ken senlaay. Ililiwet ti ka rin yuni, ayat ti damdamu, tinairot nga rakop, abuyugan tiyas asog. Ililiwek ti agyat na samsam itngem Tagapulot, asabayan tiyak apros sa papiras ti bukbukot. Ililiwek ti areng-eng magtitileng itilapayag, umay kan nobiyag ko, mailiwak ko na iken ka. Ililiwek ti ka rin yuni, ayat ti damdamu, tinairot nga arako, abuyugan tiyas asog. Ililiwek ti agyat na samsam itngem Tagapulot, asabayan tiyak apros sa papiras ti bukbukot.
Victoria. Napana nagpasyar ijay downtown Adan na sabat ko abalasang Kinidayak itikan nigit Imisem nakasamsam it Victoria tinagan ko kinunana Inarem ko ni Victoria itinabayag No pa'y kasta tibanag na inanusak Ket dimteng ti aldaw Napalaus iti ragsak ko Ni Victoria inaklon nantoy ayat ko When naganas tunggal aldaw nga aglabas Tunggal adda ni Victoria iti denak Ngem malas ti amin amalas Inangaunak ni gasa Ididimteng ti maysa pasamak Idi na panak nagpasyare jay balayda Ni tatang na ti inak nakasarita Ay barok pasinisyakan Daawanin ni Victorian Intaray daytay adik akaroba Nasakit, tinakem ko itinapasamak Ket napanak, naginom iti arak Tigasat ko sinang sangitak Daawanen tiliw-liwak Ni Victoria ket awanen iti denak Naglabas ti aldaw bulan kentawen Nadamag ko ani Victoria simbang peten Dagus ko asinarongkaran Mailiwak unay kenkwanan Ngemadamit ti ubing nga kadwana Ket di tati nagpatenggaan daytoy kanta Ti istorya may panggip kenaya Ta nagsublin ti liwliwak ni Victoria sinoblianak Nubitin ka dobliam madenggen daytoy kanta Nubitin ka dobliam madenggen daytoy kantak Okay, di kita ngerti po ti Aray nagsasarano nga sonata mi. Natakan mo eh Kuya, pa-request mo tayo nalabit tata. Thanks po and more power from ading Angie Ragual or G. Remy. Maybe this time nga Ilocano And Edith Calano, hello, kunanata. And Meli Aduca, LV Togadia Benohar, watching from Singapore. Request Sir Salamagi And, Arlene Ramos Agalos Request man po kalubusan na man kadin nga umadayo And Marjon Linyan is watching you
Pabati naman po mga or precious family. Lalo na yun, tatay ko, nanay ko, at mga kapatid ko na kambal. Sana galingan nyo sa pag-aaral sa Purok 6, Inanama Alicia Isabela. At naragsak kami dito Taiwan. Ori adayo kami ti family. Ado kami nga Ilocano. Nga agbuy-buya dito agtrab-trabaho kami dito Taoyuan. Yung Lee Corporation dito Taoyuan, Taiwan, Taipei. Request man namin ito kami mga Ilocano. Kain ni Norlito or presyo. Pa-shoutout mo mga idol, hipag ko sa Hong Kong, ating Josie. Misyo ko na ating Jonah, Bessie, Linalyn, hello. Kuna naman. And John Jelin Kaurel Kasaway says here, hi po na yung bagang rabi ta watching from Kuwait. And Hani Bilago is also watching from Kuwait. And Errol Delena says hello po to the Linya and Agliam family from Amman, Jordan. And Josie Igarta Pagod Nibagarabi iyo kung kuna nata and everything. Watching from Hong Kong and tininyagil ang talan predikala. Kasi naman nakita ng tininyagil predikala ide. Yeah, hanggang nagparang idi. Naawanin meten ko na nakaadamatan. Madin, agi ko tatan agi tatay. Well. Nga Rose Malina watching from Kuwait. Ganda ng boses ko naman. And makapabalsi. Uri may sa ditoy. Yes, that is our mission, apo. Kada kiti agmay maysa ito kanito. Mga awanti kaduana dita pag-ubranda. Okay, Charity says here, June and JM kindly greet my kababayan in Condon, Ilocos Sur from Charity Llanes of Porterville, California. Ket karuba nga dita Condon, da kami to dita December 15. We're having a concert at Condon Gymnasium, and this is being brought to you by Sacred Heart Credit Cooperative, something like that. Okay, and tickets are still on sale, so gumatang kayo na po the tickets yun. And Mawil Lavinia says here, basahin mo ba lang? MJ Maka. Kablawak man namin dagiti taga San Manuel nga dito Israel ading JM kan manong ko nga nagwapo. Kastamutan dagiti anak ko nga ni Joel, Cleo Jean, Tintin, si Zay. Itay kantay apo ko nga ni Renz. Nagmait ibal si dagiti kansyon yung nga duwa. Diakon malmalpas ti trabaho tapos aray isalak oray may sak kunana. Ha ha ha. Red Day. Wow, Red Day. Good evening karuba from Flor J. Farol. Watching from Hong Kong, parekas man karuba tayo Inkaman from Bell Osman. Agsarda-sardang mo tilabyo kuya ko na nanay. Kaya mo dito apo, makikita mo ti monitor. Ay, tatay siguro. Tatay na dyan. Inkaman. Natungpalen tiara pa ako ang mga asawa. Itikap-kap nekak analap sa araw marampa. Ulandis nga buok ramramay na kiman kandila. Lupuan namnamsek nagmaris raban usipit na labaga. Sumungat ti altar ay nagswerte akun kunada. Pisang titrahe na botaw ti bukod na ay nakalap-lap na. Kastala itibiyag makatawen min nga agdenden na. Ay nagseksilat tatakas tuy ti mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay agsagad ti paraangan inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman kalanga inkaman pay aglabagit kalpasan nga inkakirkiran kusina ken sileta inkaman kalanga inkaman ay nagla inkaman. Natumpalan di
arapaap mo amang asawa. Angin sa balimit ng titurong jak ninam nama. Barbareng mamaliw anos kandungoy pa ay kulata. Tawen man naglabas si sulat at manmandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay agsagad ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pay aglabaket kalpasan nga inkakirkiran kusina ken silekta inkaman kalanga inkaman ay nagla inkaman. Natungpalan ti arapap ko ang mga asawa. Talon ti bunga ni ayan ayat inan ano saklata. Siya kung tinamaliw ta siya tinangayat na pintas nga asawa. Kapukin ni ayat ay takdera kun ni ti pamilya. Inakman mangisa ang kalpasan nga inakman pay agsagad ti paraangan inakman aklanga inakman aklanga inakman pay aglabaket kalpasan nga inakirkiran kusina ken silekta inakman aklanga inakman ay naglaingakman. Ako, pasensya nyo na po ti signal ti internet ti Pilipinas. Amoy mo tanti. Nakapigpig sa lang araw na 10 Mbps na ti plan kon. Pero taksang gas at maibusan pa lang nga po. Tipig sa inak pa isundo na kita nakubiit. Inak palo na kita agrara up. Inak pa yakasin na kita linabaak. Sakto sibugan na kita gumamela amulak. Kalpasan na. Inak pa itaram na degripo. Sakto malamarigatan nga agsa daw. Marigatan. Kata ina ko yaban ni Lord nga manikirisa ta makadomingon tay Q-Tex ni baka tangar dapat in narration no datanga sonata ipadoyak na una iti kina ano di jayaw niyan kinagagat ti may isang ama iti tahanan Ilamig. Nagsalimuot lagarudan ayan ket iti oras kapagayam ket medyo 9:04. Ay, basit lang ang kanito na po. Medyo nabannog kami. At dati paliga di munisipyo. Nag-PM na ni. Tumutawag ng ti Josie ni. Ayan, okay, sige. Once again, Calling now is accepted by DTI. call ended mo. Nabe. Basit lang ang kanito na po. Ayan, nagkatawagan mo. Ringing. Ayan, dati ti makingga po no, pinag-online kami. Special request ng amin, kabsat. Special request sa DJ Hong Kong. Nagtunay, hello. Ayan, good evening, ating Josie. How are you over there? Guri ka karoba. Ah. Kung di mahiyag atot ti kami ngamin ni, kaya't nilang batiin. Very special bati to. No, not a boyfriend. We are on live. Yeah. You can also greet. Yes, ibaga, you can also greet Sarah. Happy birthday. Karoba atot ti. Ayan. Kasi nabatiit ni best friend ni karoba ni the one and only Sarah Hilasio. Ayan, Sarah Hilasio. Once again, happy birthday ken ka. Kat ate lakay naman katutungin mo man ti English. Wow. Si kamang katungtong, si katinang kota. Hello? Yes, hello. Good evening, sir. How are you tonight? Doing great, thanks. Okay, thank you very much. And what do you want to say to Sarah as she celebrates her birthday? Any message? Yeah, today's her birthday. I wish you all the best and happiness.
to my beautiful wife that we've been for over 10 years. Over 10 years. Okay, that's great. Yes. Anyway, thank you very much for the Great wonderful. wife. Yeah, thank you very much for the wonderful message. And is she there? Yes, she is. Okay, can I have her on the line? Hold on. Thank you. You, they want to talk to you now. Hello? Hello, Ading Sarah. Happy birthday from the Four Decade Duo. Happy birthday, yan si. And Hi, thank you po. yeah, and of course from Batch 88 of Lazaret of Ramon. Apo. Okay, so that's it. Once again, thank you very much. Thank you. Bumakit kita. Awan pa panon na no, Gasday. Okay, thank you once again. So fast. And, Thank you po. okay, that's great. And bye-bye. We're having, Okay. we're celebrating my birthday now with Aha. my friend Josie and Minda. Adar. Salamat po. Can I also have Minda on the line? Okay, sure. Hold on, please. Okay. Special request ko po para kinyo mga Sara Hilasio. Birthday song. Birthday song Los Tabagis. Birthday song. Marami lang. Okay, Well, sick. ano nga eh? Through the years ka no. Okay, through the matungpal dahil tanga sonata. Okay, thank you very much for calling. Thank you. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Okay, that's it. And they are requesting for the Pinustahan song. magsitawag na gito yun. Of course, please feel free to call us after this piece, siyempre. Liting order na po, request na nga Through the Years. Once again, nagpo iti kagayem ni Sarah Hilasio of Hong Kong. Ket, sabi ko mahanta, agtultuloy pa iti panagkakadwayo Through the Years, akas ko na dati sonata. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can do. Through the years, you've never let me down. You turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear you taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we've had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years, when everything went wrong, together we were strong. And know that I belong right here with you. Through the years, I never had a time.
turn life around. The sweetest days I found with you through the years. It's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Okay, that's it from Kenny Rogers. It goes out to our birthday celebrant for tonight, Miss Sarah Helasio. Bueno, saranay ko na kagaputa di Hong Kong kan na Amerikano mo tay di ka mo Amerikano tay kinataon na tay boyfriend na ay ka siyempre dapat Sarah tandaliga mo no saranay Serena. Okay, ati sa marunong greetings. Hello kuya, daring Jem, ay kablaman dagiti amin nga miyembro ti FDD Hong Kong chapter. Dagiti pamilya kay Alfonso Lista, Ifugao kantay gayam ko kay Jeddah, Saudi Arabia. Progress ading tay nalabit tata sagot ko ti sarilik. Haha. Kunana. Thank you and more power FDD. Ayan ang bukti pagsalita na nga sonata kahit kung kunana DJ kanta. Handa nga nagbalay gidi nga naginayat nga nalabit itata. Agbalay gitan. Dangon lang ti greetings nga ti request na kung ating pa-request man maybe this time ng Ilocano. Sagot ko kanakan medyo Singapore madama bibuya ita ni Gemma. Jeneline Joy Simi. Nga dali Taiwan kan pa shoutout on nga taga Barangkwag ang adanan. Thank you ading kan kuya. God bless and more power. From Antonina Gemma Ramos Tumani. Okay nga rod, damdam abot pa nagtawag after this piece. Dito yung nga rod dito ay request yo. And good evening kengka bayaw Joseph Tambayan. Joseph Agtarap of Kabatuan, Isabela. Good evening Kuyang June and Bossing Amak watching from Imus Cavite from Ekel. Wow. Batara. Aggatang man siguro dito ti gamgamitin ading Ekel, i-text mo kanyak no mo ti presyo tatan iti speaker? No. This, condenser mic? When is condenser microphone. Dotay, ano ti brand na dito tayan? Behringer. Ano ba? Behringer? Behringer. Condenser microphone. Yes. Gawin ko pa di lyrics ko Madapay nga tati tamat. Damot Baka na po ka, hindi nakatatungan nagtungtungan tan. Awanan. Okay nga raw, awan pala tumawag, tap na madiman po ka ni John Mark, kaya dito yan, dito request na nga, nalabit itata. Doang agayem, nagsarak manen, di na maliw lang ada, sinadiwadat, naglabas da. Naging inayat da, em nagsinada, di da nga nagginasat, awan mang ipagaru, ngagdinalapos da, sa dasublianan tinapalabas da, nalabit tata, pudno nga ayat ipaay da, ket nalabit pa'y analang tut panagayanda. Nagsinublianan da, simalibu kagrik na, nalabit ita, ayat di patengga. Ayat dakas idi ket nagsubli, ayat nga impagarukda, di pa'y analuom taubing dapay. Ngem ti pudno nga ayat, dinto agkupas, uray pa'y tawen ti aglabas, na barbar pa'y ita, ngem day di kalman. Tatanti panawen ket nupat ganda, nalabit tata,
Pudno nga ayat ipaayda, ket nalabit pa'y analang lang tut panagayanda. Nagsinublianan da, si Malibu kagrik na, nalabit ita, ayat di agpatengga. Saan pa'y anamaliw ti isem na, isupay letati amin narik na nakit ita. Itanti karito, nga agsaraken itultuloy da, nalabit tata, kudno nga ayat ipaayda, ket nalabit pa'y analang lang to panagayanda. Nagsinublianan da, si Malibu kagreg na, nalabit tata, nalabit tata, nalabit tata, ayat di agpatengga. Pinaguyaw ka? Hana nga na uyaw, but I like your version, balong. Apay ka, uyawan ka kuma, dinabay ka nga pinagsarda nga kansyonan. Yeah. Kahit ko just, Nalabit tata. diba? Nagmayat. Okay. Baby this time. Wow, kita man lang. Naibagrabe ka rin from Gloria Magbual. Esther Gambuan nila relate much. Kana na nga eh. Juan, dagiti dati kay Inayan et na po, di naglabas. Patasin nyo nga sublyanan, barbaring da ito yan di panawon, da ito yan ti ka na to. Kasla, may saji ko, natin jigaminti nag-request ko. Wow. Nalabit itatading Sa Angie. may something eh. Nangaano kayo, no? Nangano kayo eh. Naibagrabe idol from Josie Kawagas. Ilang ka ba paano kami nga tumawag? Kada kayo nabalin, kadi. Tag-request may isang sonata, agbabaket. From Tita Ruiz. FDD the best from Marites Marquez. Makapasagid rik na. Dahita sonata. Wow. May bang rabi ako from Hong Kong, from Feli Baisa Domrique. Lights lang ko yung tiumay ko gatangan. Sige, agdamag naknubigat ko yung i-text ko kanyam. Thank you very much, Ading Aikel. Jordri. Ikal ko nang latan na ba ito? Tanong kompleto ko rod, Sir Dinyola Batara. Diba? Watching from Singapore. Singapore. Gloria Magbual. Dapat request banti ko tayon. Perfect. Ayan, but it's crowded nga hunada. Medyo Parang lamis. Nagsalimuot mo para tiriyan at intid ni Ading Josie ka talaga pang aircon dahil. Hello po mga loli. Paragas naman po tayo 7Cs from Tainan, Taiwan po. From Lady Mitch Chavez Calpito. Wow. Kaslata ka bagyan na ito yan. Dr. Well, Pito dito ay Rinalin Villa Carmen. Porok 3. Rinalin Teodoro Cabaral watching from Kuwait. Nembagarabi tayo amin. Rakasman Jaid Tadenam. Doors. Kasi kaya tatagan taam ka ro. Mati kasla. For the meantime, apang kanubit ag pabunga iti mangga ni John Mark Giroir. Smoke gets in your eyes. Kumansyon nagpahingarot, may sama nga sunata nga may kadagiti babae nga ag may site iti nga kanito. At amuyo kadi nga si kayo ti pampanunutan dagiti asawa yo. Dahil ito, hindi ko nananya kata. Imagine nyo apo nga nila kayo tiyag kang kanta para kada kayo. Girl, you're always on my mind. No matter what the future holds, I know you're there for me. Time is always on my side, and whether it be right or wrong, that's how it's got to be.
I try to be the kind of man you proudly call your own. Treated you as nice as I know how. Get you anything you want, anything at all. The greatest gift there is just too small. Honey, I've got you. What more do I need? My life is complete and satisfied. Honey, you're my bride. O di ka di how sweet no kantaan na katigas na. Urek may saka no damot ti sonata nga kaduam ma-up apo dito nga iliw. I try to be the kind of man you proudly call your own. Treated you as nice as I know how. Get you anything you want, anything at all. The greatest gift there is just too small. Honey, I've got you. What more do I need? My life is complete and satisfied. You're always on my mind. My life's complete and satisfied. You're always on my mind. Kot iti oras karuba alas 9:24 kita naimbang grabe ka digiti online latta kadwami kada kayo amin na po nga adalatad to'y arubayan mi ayan and talagang balbaliw iti signal mi apo ag-fluctuate pumigsa kumapsot and Jonalyn Villanueva says here na yung bangarbi yumanong kanading natataraki patugtugin mga tayo balsay manong habang agin inawak ti plato. Thank you and God bless. And mayong Abreu Olmedo says here mga idol musta watching from Grand Forks, North Dakota. North Dakota. Ano nga country ay? At ang amin ti lugar nga Dakota di Manila kabaka no di Dakota di Manila mo. Teka mo. Anyway, Dakota siguro ko di abroad. I just don't know. Hello Lodi. Hehe, para guys po yung Perfect by Ed Sheeran. Gustong gusto ko po pag kayo ang kumanta. May favorite para po sa akin. Hehe, thanks. Evening everyone from Lydia. Ay, Lydia tuloy. Lydia Sagay. Dayang-dayang madliman bayaw ko insan pang pamurmuray. Kaya ni Kuya Joseph. Kurso natin nga talaga dito nga dayang-dayang. Actually, Piririt. I want to unig di lyrics mo Okay, natajay unog. Good evening po mga idol watching here in Hong Kong. From Judith Bermudez Flete Baltazar. As requested by Bayo Joseph, Ureno awanti lyrics biti ako. Amutang katati sa unta, di ka mambangir. May bulbul ka.
Laumi. mo kilala, mas kalalang ripa, daya-daya. Ako umakakala na ana todo tinalala pa. Piririp, 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 papirip, 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 pirip, 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 pirip. Ahe dayang, 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 dayang. Ana? Yada pa pinatihil kakakalahasi ahidaya wang iyala si Pepi ako to papatani kienoon ba apanti lao-lawa imo di bahayarin piririp 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 papirip 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 pirip 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 hai dayang 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 Siyang saya o ingdal Uidudang nilagayudaya nagparadupang pulparto narakang pulparto pirimo are pirip 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 papirip 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 pirip 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 Ahe dayang 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 Umat bukal dukal ladu Pakanay di tamilu-milu dayang Naayalang pirperto Nagkaldor tangkal parto Into narasudang pirip 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 papirip 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 pirip 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 pearly shell from the ocean shining in the sun covering the shore when I see them my heart tells me that I love you more than all those little pearly shells tiny bubbles in the wine makes me feel happy makes me feel fine tiny bubbles makes me warm all over with the feeling that I'm gonna love you to the end of time tayo'y mag-ocho-ocho ocho-ocho 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 na mag-ocho-ocho ocho-ocho Mag-ocho-ocho na ha. Tarda po iti medlimi. Ngayon met apo no dati sumalsana di tata siyempre makikto dapat sa masabali mo tisal. And sa landang talaga mga nagado pa iti kasil po na apo dayta. Una Isong ano kaya yung apo? Ano nga sunata tayo no ka? 7,984 aming nga sunata tayo. Agad sa una. Po nga karga na reconnecting kung kuna naman yan. Okay, that's it. Namurmurahin nagtalagan ko na Ate Angie Ragual. Ang galing from Nanay Venus Bibindaros trying to reconnect, ha? When, okay, nagsangkasat nga talaga ta bumigbigayan. And it's 12 minutes past the hour of 1 hour and 12 minutes apo nga live kami. And with that, we would like to say good night and apo. Ayan na lang. Yan. When maturog kami. Pampatulog. Pampaturog tatati isagot mi kada kayo para kadagitay perfect iti relationship na kaya kadagitay nag-request iti perfect iti nga sonata. At practice kami bengamin apo ti kanta Emil Domingo sa Jay Christ the King celebration feast iti Christ the King. Kataamon yan, Mark. Good night and God bless everyone. Thank you.
Kapay. Di masurutan sa papanagaw na iya. Apaw. Nagsiniglaw. So, ladies and gentlemen, Mr. John Mark Pastor. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you look a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know I'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Once again, thank you so much po sa panonood sa Facebook Live namin. Agyaman kami kada kayo. Apo. Baby, I dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I say. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Okay, that's all for tonight, folks. And please follow us on YouTube. Ta iji kami ag-live itata. Padasi mi ag-live apo di YouTube channel before they could do. Pero kinyo lang iti Karuba on YouTube. And we will be having our live show there tonight. Ngayon, Apay, reklamo ka. Sabi mo, magpa-practice tayo eh, ha? An padasin talaang oras.